Inni suma bira jiraatu jira. jechuun dalayduun mana keessa hoggaa jirtu qullaa mana keessa si hojjechuu jechuudha. dalayduu kaafiraati mi Isin kaafira warra biyya kanaati kaafira warra biyyaati. mataa banaamu mataa banaamu namni keenya kaayyate beektaasitti. mataa banaa deddeemti mana keessa Mataa banaa nama keenya dura deeme isin amma saraatanya mana teessii fi miira mana ooltiif mana irraa qulqulleessiti. Namni keenya irraan sattaratuun akkanumatti jechuun mataallee irraan sattaratu cuullee jechuun nagaa akkasitti dubartiitu sattaratanii akkam filaanii danda'ama mataa banaa dura deemu. dubartiilleen dubartii muslimaa takka dubartii kaafiraa mataa banaa dura deemuun hin ta'u irraa sattarachuu qabdi laa yajuus Mana keessa si hojii oolti faashee qaba. jirtan shigaara jechuun obboleeyyiin anis tiyyaan si kan namaarri malee janii yookaan nama fi tokko kakannuu dandeessu atis maarri malee kan ittiin sunis nama kannuu danda'u maarri kasirraan fudhanne si kannuu santu shigaara jaama shari'aan teenyee dorgite. Hayyee kara gaafii itti aantu ceena inshaallah. Bakka gaafii hin ce'u. Tamsi yoo sirriitti galu. Maali itti hawaa qeelleen jedha. Bakka itti tutte. Hin katabne. Yaada. Maaluma itti dhiiroo. Hayyee obboleeyyan keenya gaafii biraatti ceenaa gaafii obboleettii teenyaa tan itti irra bilbilinu bu'eessa yoo yaadattan meen warreessa yoo yaadachuu baattan maasalaama. Taatu kabajamtoota ustaazonni keenya alhamdulillah baga rabbi isin jiraachise gaafii lamaan qaba. Gaafiin dura haala ammaa kanaa wajjii wal qabatee ilmi namaa kun warra fuudhee ilmaan horee biyya dhiisee gara biyya biraa kana deema. Amma jaha torba isii chitti dhiisee garuu ni masruufa asitti fuudha. Fuudha ittiin gillee hin galu wanni kun akkamitti ilaalama amata jaha torba amma 10 faa irraa ta'a garuu isiin jaalatteetii si miti kun hukumi shari'aatti akkamitti ilaalama gaafiin lammaffaa ni kama ni kaan aaraan ni kama namni gariin ammoo ni kaan aaraan ni kamu ja'a asirratti waan kana akka addaan nu baaftanii barbaada galatooma. Namni tokko biyyatti gartee jaartii fuudhee biyyatti jechuudha. Jaartii tana wayita fuudhee amata ja'a amata torba ama 10 gartee irra taa'uun kun xiqqoo gartee khasaara zulmii gartee ajaa'ibaati. Maaliif jennaan shari'aa islaamaatti wanni kun gartee dhaqee bira dhaqee gartee as deebi'uu danda'u. Inni ta biraachi fuudha isiin hoo kam taati. Inni ta biraachi fuudha inni isiin hoo kam taati. Akka isii eegu jira ilmaan qabdiif ni masruufa. Ni masruufa. Amata ja'a amata gartee kanarraa turuun kun laa yajuus shari'aa islaamaatti hin dandeemu dhorka san akkas. Talamadaa nikaan aaraan ni hiikamaa warri gariin ni hiikamu jaani nikaan aaraa wanni qabaa akkaataa qabaa akkamitti dura gartee akkaataatti aareef cufa beeynu malee akkanuma gartee nikaan aaraa ni hiikamu ni hiikamaa janneemma gartee irraa dubbachuu hin dandeenyu hanga gartee abbichi dhufee aariin aare akkanatti. Galee waan akkana akkanarratti jee hanga danuu baasoo nikaan aaraa ka gartee ni hiikamnee fi kayii kamuu jira. Kan hiikamnee fi kan hiikamuu fi kan hiikamnee jira. Kanaafuu akkas. Amma daarekti fatuwaan gora. 9, 6, 6, 5, 5, 9, 1. Hayyee. Telefoona ciisu federo. Halo. Assalamu alaikum. Tadoo itti namatti jiraati turuun danda'u. Waalaikumsalam. Hayyee. Nagaa. Nagaa kam? Ayyuma. Fayya alhamdulillah. Sheekha. Gaafadhu gaafii gaafadhu hayyee. Dafi. Gaaffiisin qaba. Gaafadhu. Osoo karaa yaanuu nama wal dinni. Hayyee. Nuyi immoo yeroo nama nuun duratti nama wal didee bakka sana akka tasaa dhufne. Hayyee. Biraa maqannee osoo teenyuu ummanni lolame sun ummata Paakistaanitti ummanni sun nutti dhufee nu lole. Nu lole. Nu illee. Hayyee. Mucaa riyaa kiyyaa kana bira jiru na bira rukutan. Ni tumanii. Rukutanii mataa keedhaanii dhiisan. Hayyee.
atinsanani garuu namichi isa dhiisanii nama duraa mucaa moo kabiroodhaa rukutanii harkaan dha'e nama isa dhiisanii nama biroodhaa nama lola kaase moo ani habileedhaan dire. Ableedhaan dire. Ani. Ayyee. inni mata isa muccicha mataa dha'een isa yeroo duraadhaa tokkorra yeroo duraa lola mucaa isa bira kaasee inni kun yeroo gargaran kabajee jedduu bu'e mucaa mataadhaanii dhiisan isa hiriyaa kiyyaadhaan abiratti. Ayyee. Yeroo sanaan immoo isa immoo gua jalqabaa inni sun fiigee ba'e yeroo inni jalqabaa lola kaase sun an harkaanis yeroo isa kanaan harkaan wal qaban ani habileedhaan irratti hojjete. Zambii san immoo nama kanani namaan arguume immoo nama ganaa boru immoo isa argee yookiin of naa godhu jechuun mee haala kamitti narraa boo danda'a. Wanni kun immoo inni kun dhiigee inni isaan sanii dhiiganii haala kamitti ilaalama na dhibe wanni. Akkitti ilaalamu gaafuma qiyaamaati gaa dubbiin ati illee nama ta'u battaa gaafa qiyaamaa waan rabbi si godhu hin beeynu nuti. Dhiiga namaa ka ganna qabne. Yaani nama san yoo beeke dhiifama gaafachuu. Yoo nama san beeyte dhiifama gaafatta. Yoo nama hin beeyne yoo nama san hin beeyne. Toobaa jabeessee jira. Toobaa jabeessi. Nama saniif sanii achitti waan gaafa qiyaamaa nu godhu rabbi beeka. karaa achitti hin jiru. Akkasi namticha yoo agartee dhiifama gaafatte ahsan. Namichi namaan arguumi. akkas taanaan rabbu makadho rarama. Aya toobaa rabbi kadhadhu waan jiru tasanii achii gaa Allahu alam jenna. waliif nama gizee si bira wal lolan keetii. Immoo yoo toobatte rabbiin sumaaf dhiisaa nama jeesee yoo toobatte rabbiin numa dhiisaa fi yoommoo namtichi gartee ani santa gaafa gartee qiyaamaati ati gaalaa kulleal yoo gartee toobaa gama rabbii deebite rabbii sumaaf dhiisa inshallah biidnillah. ganaa nama addaan qabu. Ayyee galatooma. Nama adduma qabi malee ganaa nama ableen hin jarjarin. ableen itti fiigin. nama Ableen namatti hin fiigin jee addumaa qabi malee nama gizee ollole ableen itti fiigin. Isadhee barnuu gargar qabna jennee yeroo jedhuutti inni isadhee. bakka siifiisaa badii qaba akkas taanaan toobaa jabeesse jira. ayyee karaa gaafii itti aantuu ceenaa inshaallah gaafii tana ta'a amma bannee turre deebite. maal jibbulee siree nama. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ustaazonni keenya alhamdulillah baga rabbi isin jiraachise gaafii lamaan qaba. Gaafiin ni khana arafa ni kama kaju jursani boleh siree. Isan deebifne. deebitanii karaa gaafii isitti aantuu ceena inshaallah ta'ala. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummatni hadha guyyaa kabajamu kana isin geessu. Hadha guyyaa jaalatamu kana isin gahe. Biyyan kiyyaa maashaallah barakallahu fiikum. Sagalee teessan dhageeffadhe. Akkuma sagaleen dheeressinaadhaan kana biyyan kiyyaaf malee isin ayyee obboleettiin keenya warra garee gorsaa jirti fakkaatti suuta sagalee qabdeeti nama biraa ceena. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafi wayin qaba gaafin tiyyare gaafi lamaati gaafin isi dura waa'ee salaata raashee jechuudha. Salaata ishaa'ii salaata ergadeessa osoo salaata wutirii salaatu jiru xurii lagoonatti dhufti. Osoo salaata saddaan hin kuttin xumuradhee yoo ilaala xurii lagoon irra jirti. Salaanni keessuma akkamitti ilaalama. Gaafin isi lammata ammoo waa'ee waraatti babbaa wara raashee jechuudha. Amijaa tokkoon jaaladhee daandii ani finni wal biran jirru garagara jiru jechuudha. Warratti maradhee warumatti maratee warra lamaan dhufanii walitti dhufanii jechuudha. Ani baana midhaan osoo ceemaa qaban jechuudha. Ceemaa birallee osoo hin taane biyyatti fagoo jedhan jechuudha. Laakiin waadaa wayii seenii fi sababa waadaa sanii kaa'edhan jechuudha. Amma immoo waadaa san guuttachuu hin dandeenye jedha. Erga waadaa san guuttachuu hin dandeenye mallee garagara yoo ta'e waan ta'eef ni kaabuusaa jedhaa jiruni. Wanti tun akka shari'aa islaamaa keessatti akkamitti ilaalamtedha. Gaafiin teetanaa assalaamu alaikum warahmatullahi. Coonni afarsiti gaafii. waa'ee salaataatti osoo hin jiru yoo laguun dhufte akkamii. Takkasan hayyee. Namada nama wajjibaa lama wali seenee. Tun sagalee ajjeefte tun sagalee ariitti. Ayyee mee warri beekanaa barreessin hanga sun deebisaa isin shira. Dubartiin takka yoo gartee odoo salaatu jirtu laguu yoo itti dhufe dhiini yoo itti dhufe salaanni achuma caphee achuma dhaabdi. Achuma dhaabdi wanni biraan jiru. Soomana ta'uus ni bada soomanni. Gaafii lama ayyee gaafii tana. Baallama olii seenneeti ni qaamaaree ol godhanii baallama sana irraa harkannee eegu jirti bara. Xiqqoo akaamasii xiqqoo. Rabbi irraa baasuuf jenna bakka tana maal goona gaamma irra deebinuu amma saaree taane dhageeffachuun nu barbaachisa yeroo nurraa gubatti.
gaafii akkanaa waggaa lama taatee isin harkaa dheerachuu deemte adda murtanii hoggula magaafachuu irra isinii caalamee gaafuma tanaa wajjin wal fakkaatu obboleettiin teenya taammoo bilbiltee turte waan jettu obboleettiin teenya takkaatu yeroo salaattuu bishaan maxaliila kanaa turraa yaa bishaan kun salaata irra dhiibbaa fidu ni qabaa jiinaa gaafadhu naan jette sheeka gaafadhu itti mee bishaan kun gizee ulfa qabduuti moo kanuma kanatti irraa yaa akkamarraa itti bishaan xaliila eeguma salaata hidhatte fa'a bishaan xaliila yoo karraa ba'u taate akkuma gartee ahkaamu mustaadaati ni uduwatti uduwani balleeyse salaata sirri dhiibbaa fidee tatawaddaw eeqa tatawaddaw likulli salaati harree isaan dhufan jedhanii jedhanii tatawaddaw likulli salaati salaata salaata cufaaf gartee uduwachuu qabdi jechuu salaata cufaaf uduwachuu qabdi yeroo kama nama jala bana yeroo chiin dhufa yoo chiin dhufne chiin dhufan shakkaan dhufa wallaahi yoo itti dubbatanii loltan jedhan akkuma irraa ta'an dhabne dawwaliin naa ittiin hin dandeessu guyyaa cufaa namatti oolan uuma isaan irratti dawwalan kana naqee gibee shakkaan dhufa wallaahi boota sanii sanii wanni irraan dawwalan zuumii mee kamni dawwalan sagantaa nama dhageeffachuu jiru jeeqanii baasuu lamata dawwalanii daqiiqaa sanii rabbi isin haa qajeelchu wallah waan biraan jennu qabna obboleettiin teenya tun ammaas waan jettu sheekha azaana shi'aan akka malatti azaanti bilbila kiyya suudii irra kaadda isaanirra yoon salaatti akkamitti akkasi azaana gartee shi'aan akka malatti azaanti akkan taanetti azaanti isin waan gootan bilbila keeysan warri gartee lubnaanii fi biyya adda addaa ganda shi'aa keessa jirtan mana gartee shi'aa keessa jirtan azaana keeysan azaana makka irra deeffadhaa qiblaallee sijaajaa qiblaa qabdu bitadhaa mana kaayaa akkasitti salaataan meekamitti badhee habirraa buqqisu ayyaana mamanni gubbaatiin himmisu kabbaan narraa dhorgaaf yoo si keessa ciisu mana nama ruube yoo keessa nama jiisu duuba namni jiidhe kamittaa callisu waan birii miitana wanni nu dubbisu innamaa dubbatame kabbaan callisu dubbatan furmaata sun barbaachisu nama yoo hageessu qalbitti na qabe yaa rabbi nasri nu dangabe yaa mana bana maadin mifte ani mana jettee nu sossobaa turte maalirra hancabbin sibiraan nu buute sibiraan hancabbin akkana nu buute hancabbin nu buute lubbuun meeqa duute hayyee obboleeyyan keenya nama bilbilaan nu jeeqee laayivii irraa nu darbee ture insha allahu taala amma sirreeffannee jirree rabbiin nurraa dhorke waan isaan dawwalanii isfirraa haynee jirra osuma dheefaa waggaa laayivii tan waraabnu irraa nu darban jennee imoo hayna imoo irraan miseenjara dabarra miseenjara irraan amma waan silaa qabnu hundaa'u feesbuuka malee firraa hin eefinne insha allahu ta'ala yoo nama daaraktii dawwalu taate malee amma hanga tokko firraa sablimnee jirra booda siimuma kanaa ofirraa qollofne yoo dubbiin jajjabaatte maaliif jennaan nama dilaa nu hordofaa jiru kana nama naamusaan taa'e sagantaa sana dhageeffachaa hordofaa jiru kana sababa nama tokkootiin sagantaa hordofaa jiru san dhabee keessaa faca'a nama 300 fi wayii ture sagantaa naamusaan dhageeffachaa daalachi duubaan dhufee dawwala maasalaama laayivii waraabnee fi namoonni nu jala jirulleen waan silaa hordofaa jiran dhabanii kutan jechuudha yoo sagantaa gartee gaafii fi deebisaa barbaadan gareerra galaa inni yeroo hedduu isinuma kadhachaa olla gareerra galtan akka nama waa gaafatee barachuu fedhuu namarra dawwaltan naman dhiiftan akka isin irraa taa'u dhabne rabbi isin haa qajeelchu waan biraan jennu kara gaafii itti aantuu ceena inshaallah Ilmoonni kaamalee dhalattee maqaa haadhatii hammuu qabattee bakka jirtu sanitti Buletni jechuudha ilma tokko kaamalee deettee erga deettee baada tooybatanii addaan irri amananii kaa walii godhatan nikaa godhatanii erga jedhanii ilmaa walii waranii ilmaa walii horte kana nikaa horte kanaa fi akka jalqabaa sanis maqama isaatii yaamti. Abbaan kee jechuun lafti sila addaa fagoo tahee humni kaan dhalate si adaama kana jechuudha. Isheen nama ijoollee maraa warra keenna bira guddifatu jirti.
kanaaf isiin immoo akka haraama ta'e osuma beektu dilii takka abbaan sattare rabbiin sattare bakka jedhan jechuudha warra keenyas wanta ni kan dhalate waase hoofi isii wal qabdee maqaa isaatii abbaas maqaa isaanii yaamuu jirti abbaa ijoolleeti mee dilii turre jira isiin dirqama keessaa baastee ilma kan tokkocha maqaa ofiitii yaamuu qaba. Tiqaalaan dhaltee Tokko tiqaala dhaltee san haadha yaamuu qabettanii isiin ammoo jaarsuma siitii yaamtu hundaa'u san kophaa ifi yaamuu qabdi moo akkamii waan jiru. Warri gartee badii walitti dhufee zinaa walitti godhee niqaa malee dhalatte ilmoo jechuun niqaa malee deessee dubartiis ta'e dhiiratee abbaan yaamamu haadhaan yaamama aadaa beekama abbaan yaamuun hin ta'u. Abayyamun unto ilmoon eegas booda gartee isaan tawbatanii eega tawbatan booda niqaan godhame booda tachi booda dhuftee taabbaati ta gartee odoo niqaan godhin gartee zinaadhaan dhalatte san dirqama aadhaan yaamamti akkasi kanaafuu namni waan akkanaaf irraa eeguu qaba adaalaa shakka fi zaalika ayyee karaa gaaffiitti aantu ceena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين قبل هي سكسة تلاها تكا دوبرتين تكا يجا هيرو تيمبودا لما ده هيرو مده لما فايوني في هيرو مفيدي يوقانو سيبا خندلمتو أنيو توني خاغودا نماني والمرمنة أنيو نخاغودو كبا أبان نخاغودو انقبو كيف نخاغودو كبدي كل أكملتي العالم غافين التيانو سورة أستاذوتا يوهانو سورة ما بفديتو حيوتن ببيكمو علماء تهنيا ورجران سورة ليساني خنا بروفايل رخايتشون نهاية ماما obboleeyyi ta'e waan jettu sayyibaan dubartiin takka ni heerumtee jaarsa duraatii wal dhabdee jaarsi duraa hiikee adda deeman eegasii heeruma feeti heeruma wayta feetu kana jaarsa duraa kana ilmoo takka faqabdeef takka amma heerumtee amata lamafaa hojii ta'anii sayyibaa hadiisa gartee as-sayyibatu ahaqqu binafsihaa jedhu kana qabateen namni ومنهم إمام أبو حنيفة رحمه الله دبرتيني في فكرنتي جا سيباني في فكرنتي السيبة أحق بنفسها يجون في فكرنتي يجون دي رئيسي فتو يسيل لالة يجون بالله عليكم يسيل لالة أكسي مال دليل برات شيخ يوغ يتتاتي أبليتي ما قال ابن يسار ما قال ابن يسار أبليتي سا ilma adeeraati moo gurbaa beekuuf kanne odmoo jijiraatanii obboleettii maa galtana takkatti hiikee miciyyoon mana galtee maa qalbira galtee baatii meeqa teesse baatii sadi moo kana teesse achumanni kaanis yaa'ee irraa dhume kana naa galchii jeen naa galchi yennaan galchuu fidite kana duuba waytanni galchuu fidite rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi rabbiin manguddummaa ayata buusee eega miciyoonis jaalatte innilleen jaalate hindoorkinaa fuusisaa jeen nikaa godhiif jeen duuba silaa miciyoon tun ifiif kannite maaqal maa barbaachise maaliif ayata rabbiin buusee nikaa godhiif maaliif jaa fatanabbahu irra dammaqaa akka malee irra dammaqaa dubartiin takkalleenu tanaafi gartee wanni marakkoo guddoo fide kara yamaniyyoo deemtees yamanitti fumaaf kanniti kara jabuutiitiin deemtus jabuutitti fiif kanniti suudii dheeytu suuditti fiif kanniti awurooppaa dheeytu fiif kanniti ameerikaa dheeytu awustiraaliyaa dheeytu maaree dheeytu fiif kanniti kuni baaxila jechu baaxilun laa asra lahu abbaan nikaa godha obboleeysaan nikaa godha akkasi tanaafu sayyibaan if kannuu hin dandeeysu qata'an jala muri laa yajuuz nikaan isii baaxila ayyumaa imra'atin nakaat nafsaa agartee if kannite taif kannitu zaaniyaa qofaa ta zinaa gootu dubartii zinaa gootu if kanna akkas hadiisa akkas zinaa godhuudhaaf if kanniti dubartii zinaa gootu qofaa gartee nikaa if godha ta if kannitu khalaas if kannitu jechuudha dubartii zinaati ta gartee zinaa gootu malee dubartummaan feete if kannuu hin dandeessu nikaa godhuus hin dandeessu san akkasii achi biraa gal تفوتو بروفايل غرتي استاذوتا ولا هيو ولا مالي دبين فوتو دا دبي غرتي ورا أمة قومي نبي الله نوح
ummanni gartee qawmii nabiyullaa nuuh ummata duraan gartee rabbii tokkicha gabbaru khaaliqa tokkicha malee gabbaran waddaa fi suwa'aa fi wayaguusa waya'uuqa maqaa dhiira gaggaariiti maqaa hayyoota gartee gaggaarii warra rabbiin gabbaru maqaa isaaniiti jee Abdallah ibn Abbas hadiisa riwaayaa Bukhariiti waddan walaa suwaa'a wayaguusa waya'uuqa wanasra kana duuba footoo fakkeeysee kunolaal kunilleen sanamni kunis abaluuti kawaddaati waya'uuqa wanasra maal jee gartee maqaa kana godhee qopheeyseef idan duuba footoon piroofaayila gartee sheekh abaluu hayyumaarree jaanii piroofaayila irra guurratan kuraafaatullaa aslalahu hin jirtu shari'aa islaamaa keessa shari'aa islaamaa keessa hin jirtu batta badummaanu jalqaba shirkina sin achirraa eegalti footoo piroofaayila irra kaayeta kana yoo ati guyya tokko irraa dubbatte nama san balaa si buusa komentiin dhukkee sirraa kaas nama gartee salaanneef nama gartee waan takka hin gooneef tanaafuu irraa iftiqqeeysa piroofaayila keessan kitaaba rabbii irra kaayyadhu piroofaayila kee waan biraa masgiida irra kaayyadhu dhumatti hangasu gali biraa asuma gaafii tanaa wajjin fakkaattu buleeyyi takka algatti dawwaltee na gaafattee sheekan si gaafadhaan jeeni ture suuraa tiyya kee ol baasuu fi nama erguu dhiisee bilbila kiyya keessa deemadhee yookaan suuraa warra keenyaa fa'aa dhiqee yoon kaayyadhee deemuu ni baadhee mul'isu baadhee wanna kun rakkoo ni qaba waan juna gaafattee sheekan si gaafadhaan jeeni na deebisaa wallahi aslan beeyta ulamaa'in irra guddaa irraa dubbattii suuraa ka'aatii gonni akka paaspoora akka haajaa gartee immigireeshinaa fi waan adda addaatiif ni kaataa gurdi jechuu ni kaayyatta ni kaataa ni kannitaa ajaafitti godhatta sanii alatti footoo gartee taayyoo kiyyaati ta abbaa kiyyaati ta maarree kiyyaati ta fireendii kiyyaati ittee footoo moobaayil keessa wali qabatu tana shari'aan kuban qabdu akkasii isinii galtee tanaaf ulamaa'in irra guddaan aslan amma dubbiin agartee viidiyoo raaban kanatti harkaa ol qaban masalan footoo kaantan agartee qaxaan footoon gartee hin barbaachiftu jaanii warra didee jira ulamaa'ii gurguddoorraa footoo ka'uun hin barbaachisu jaanii warri kaanis footoon ifiifuu gartee gaaddiddumaa gartee waa takka onni hin qabdu ka'uu ni dandeema jee warra fatwaa godheefi jira akkama lafaa ka'ee namni warri footoo ka'ullee footoo ka'uutti hin jiru isinii galee dubbiin namuu nama fedhuu qabate namuu gartee garuma gartee fedhuu qabate jechuu garuma fedhuu qabate tanaafuu xiqqoo gartee footoo tana itti gartee mashguula if godhuu keessaafuu fitinaa dubartiin footoo kaatee piroofaayila siirra yoo kaayyattee musiibaa yoo gartee inumaa footoo kaatee yoo jabeeffatte irra wayyaa aqallu darareeyni irra wayyaa wetta walaakin ta footoo kaatee piroofaayila irra kaayyattee na laala takka maarree libistik wanni afaanitti dibatte uguta ka ficaa faranjii fiddibti uguta ka as qabdi uguta ka chi qabdi uguta ka kaneetti uguta ka muka qaabdee dhaabbatti yaa ukti if darartee cinqii if keeysee waan gootu footoo tee kaatee jabeeffadhu firra piroofaayila nutti hin kaayini akkas ayyee gaafii biraat ceena inshaallahu taala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin qabaa innis waa'ee jechuun qabeenya abbaa keenyaatti aan obbolaa dhiiraa fi shamarran qabaa. Obbolaan kiyya jirra shamarranii akka seera shari'aan keessatti didanii akka seera mootummaatti hiratan qabeenyaa keenya kana. Akka seera shari'aa akkas didanii dhiiraa fi shamarran akka walqixa arganne lafa nuu keessa jiru. Jarri malee akka seera mootummaatti hiratan. Ga'ee kiyyas lafa naa kaa'anii jiran. Amma haqni obboleeyyan kiyya jira dhiiraa nurratti darbee jiran warra shamarranii irratti. Ani ga'ee kiyya sana maal gochuun qaba haala kamiinanii haqa obboleeyyan kiyya jira dhiiraa nurratti darbe sana baasuu danda'a. Anarra maaltu jira moo qabeenyaa kana waan ga'ee kiyya hunduma isaa jira dhiiraatiif dhiisuun qaba moo akkam gochuun qaba anarra qabeenya obboleeyyan isii kan dubartiitiif dubartootaatii fi kan dhiiraa yoo ta'e hiratan akka amantiitti silaagaa dubartiin akkas qabdii dhiiraa akka qabdii cina fudhatte seera yoo dhagaa walqixa fudhatan hayni dhiiraatti dabra haqa sana akkamitti deebisuu qabnaa dhamma obboleeyyan ta'e gabaabni obboleeyyan ta'etu waan jettu aslan shari'atti rabbi subhaanahu wa ta'ala lidhakari mislu haddi al-unsayni akkasimi yoo gartee fakkeenya dubartiin takka qabeenya abbaa isiirraa doolaarri kumni takka isii ga'ee ka dhiiraa 2,000 fudhata
خديرا كن كما لما ما فرتي سين كما فرتيو خيتاتي رب سبحانه وتعالى واحد درا ديرتو وچي يدو كفتيونين فوراجي قربان كن واني سفر باجيسو يدو ماري إسا تباس إسا واحد دو قد تناف غرتي شريان بكتنتي ديرا فرا ويست دوبرتي ميدو ميتي دوبرتي لين ويتغرتك أبين يبا يسير راكتي فراتو أما للذكر مثل حظ الأنثيين تنا إرغرتي يو إني أركلم فراتي إرتك أغرتي سينا فراتو رب سبحانه وتعالى جي ربنا نمني بيخنجر نعم سينا ماس بكيرم تسني ليني قبل بكيرم توليني قبل وايد دو قبل اليوم بران قبل وانت كان قبلني تناف زيابار وانجي للذكر مثل حظ الأنثيين كلام ديمان جلد واجي انتهوا لا في ديرتي والكتا قباجا ويتني قافة كسجي كشكي كي جنقبني 5 ريكون قدافي في زيابار في توكو اينيو ريغاني مو اينيو سخا امريكا توكو واما قذافي اللي قدافي وانجي قدافي نما قرتي ليبيا خما قرتي توبو خيسة تجيسان كون وانجي قولي قرآن خيسا شوفا حق آجي ماليف قولي قرآن خيسا هينا يناني محمد أمان جيرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جيرو تنافو قولي قرآن خيسا محمدين دبتي شوفا حق آجي كتاب الأخضر كبابي خيني قرآن تنمنو كتاب الأخضر جي كايا ورئيسة يقول لين دلا دبرا غرتي أجايبا خنا غرتي غنتوني دابتو دبرا خنا غرتي كوماندو إسانتو إيغا إسانتو جلتيم وانجي واما بارجي كافر بالله واليوم الآخر جين كافر جين زي بارين مالي فناني آية ربي تغرتي للذكر مثل حظ الأنثيين تيتو والكتا غدا جي ديمقراسي دا والكتا غدا دا جي دي أكس جي كافر جين آية ربي دي زي بارين كافر جي واما قدافي جي قدافي بان هذا مجنون جي مرفوع القلم مرات هذا جي هونغرتي قلم نرى والفورمي دوبا ديمقراسين والكتا يرتي ديرافيس دوبرتيفيس والكتا يرتي نتيكا غرتي شريعات الدنيرني أكا غرتي من سيرات غرتي الدنويرني وبليان كن يكون كديرا هم قدامني مال قدو كبار يو فتي أختي دي يا ربي عمري سياري رئيسو وبليسا كي دي بتكون راكي جوفيني انديسا أكا سخراك بابا نوانواو سيرا منتي دي سني سيرا دكم بيت تدمغرا قدادا أكاس أو سيري تنوامي ونتي غرتي الدنيا ظلمي هنو ونتي قدته سلانا مو شريعة بيخي سلانا مو ورّي غرتي بيتين يخي سادس دلّي غرتي من تنكنا كيجيبا في واجو فالله فبالله يساهم وسو منتي كباتني وانا تني بيكدو حتى نجفتي وانا تن نمنو ما نشد ديمو بيت أنا ما دران ما بري سميلو ديمن أكاس تجار سبدي تولين جار سميلو جار سبس تانا كاتي جري وانا تو ولك أبا مهتو أمانتي كم وسو غرتي شريعة ساني أمانتي ساني تكريستانا تغرتي بينتي هاتو تإسلاما هاتو وسو تأمنني هاتني نمازل لمني ديغنا مالك دينك وان شفتا ولك أبا 9 7 4 5 0 1 هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تناول إيه تناول صار جاهين دو أي غافدو كوكو الفودي غافدو دقيم أي شيشان حرام جدا إيه شيشان حرام تو أنا مالتي أقدم دليل حديث في القرآن الرحمن تقول الجنة بريدة أيه تنو ما غافين أي شيء جاسي كانوا تنو ما سيدي بسوكا أي جاسي شيء كانوا رتين جنگافته أيه أني شيشة غرون كابسيزو دكتوري جلاهرا دكتور جلاهرو سني أتمنى نرتي جناني سني حرام أنكبو كابسيزون برو حراما يتني أيه كابسيزونيس دلقا دا هرونيس دلقا دا ما إني فرقين كان كيسة تجيرو يو غرتت من تعاون الرتي كتاو تاتي لما تعاون تايتين كان حرام تايتو لال سياي مونني على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان يو كتاو تايو كجيرو تاي وان جنة نتي دقاي وان جنة مشي يو وان جتة مشي يو وان جتة شيشة
in qabsiisu jette ani mana keessaan dalagaa shiishaa warra dhuguu isaanii jette ani gartee waan gartee manaan xaragaa jette bika san gartee bika san immoo hin xaragaa shiishaa sin kaasu kasalan qabsiisuu fi mana keessa dalayti ma isin warri dhugummoo warra manaati sigalu jira wani sigil jiru warri dhugu warra manaati isi shiishaan qabsiiftu kasalan qabsiiftu meeshaa shiishaa tanan hin dhiitu immoo lafa manani xareyti shiishaa hojii wanni isii waliin fidaata kan jiru miciyyoon tun wataawanu alal birri wattaqwaan gaariirra wal gargaaraan sigalee wala taawanu alal ismi wal udwaaniin shiishaa qabsiisuuf kasala qabsiisuuf achi keeysee fi tottolchitee jechuudha sani kadinne nuti san akkasii kasi qoo qabaaddu mana xaraguu mana duraanuu achi daleeydiin xareeyti warri manaa warra dhugu warra manaa ka dhugu kanaaf shiishaan qabsiiftu mana xareeydii waan kana xareeydee manuma xareeyti manuma bikka isaan taasan xareeyti malee waan kanan xareeyti waan kana kam goote xareeyti shiishaa xareeynaan imma achi jala seente ay gaafi mijatti isa xaragaadhaan isa xaragaa isa qulqulleessa jennaan isa qulqulleessa xaragaa isa qulqulleessinaan haraami laa yejuus akkasitti fahame akkasii yoo fahamte laa yejuus akkasitti fahame isaanillee akkasitti ibsaadha gaafi waa'ee jummaa irratti illee jummaa mubaarak jechi jedhamu kun qoy ka shiishaan akkamitti haraamiin dura sii deebisa ka dhaabu obboleessa jummaa kana baga ittiin isin gahee jedheetini waan akkasitti deebi sun hoo akkam meeshaa irratti amma dura bar jummaa baga ittiin isin gahee jechuun jummaa mubaarak jechuun farqi isaa maal jummaa baga siin gahee fi jummaa mubaarak farqi isaa maal jette درا جمعة مباركين هذا لم يثبت في الشريعة ولا سابرة ولا رسول الله صلوات ربي السلام عليه ندفنه علماء يقولوا قدو قافتني كوني بودا كوني بداره مال الرا بدا جمعة سجيمو جمعة مبارك جتو بجمعة بقيت سنجا bagatti singees beeta guyyaa cufa nungee rabbiin jummaa kopatti gartee jummaan bagay singees waan dhageenye takkaan agarre hadiisatti ulamaa waan jawwaan kana ibaadan lakkaa'ee namni guyyuu aadaa godhatee qoliin jiru taate bidaa jira sendi bakka san bayaana godha namni jala galeetti asitti afaanuma jummaa mubaarak jechuun kun afaanuma arabaa ta'uu kana fakkeesseetti jummaa bageetti singee jechuun yommuu afaan keenyaatti akkas waan irratti harkifatee jecha akka isan jedha wajjin waan bakka san illee ifa godhaa jechuu barbaade. Taate inshallah jazakallah duba shiishaan akkamii haraam ta'eef irraa dhiifte bira kunnu shiishaan akkamitti haraam ta'e akkasumatti bayaana godhaadha ani gaggamadii yaamaa wanni rakkoo qabu tokko hin jiru. Oo baarakallah jazakallah ayyee ummatumaaf bayaana goona akkasii gaafii harkutti hin jiru afoon. jazakallah ayyee. yoo rabbi jee shiishaa boruun irraa dubbachuu deema qaxaan guututti innahu minal muskiraat shiishaa guutumatti boruun gartee irraa godha boruun irraa godha gabaabta ayyee kara gaafii teenyaa ceena guyyaa akkatti dhufaati dubbii jajjabduu warra dhalaal waan takka takka isiniin tahi yookaan taaddan bahin obboleessi keenya ammoo odoo isa fi falmaadhaaf hin tahin warra beeyne adda baasuuf sirri falmaan rabbi jazaa kafaluu fi obboleessa keenya akkas nama kanaani galatoonfanna malee wanni itti aaranii fi wanni gartee hifatan hin jiru akkas bakki maashaallah haa galatoomu maaliif jennaan gaafii namni tokko gaafatu nama hedduu adda baati akkasumatti maas waan takka nama fardii namni kana gajjabeessee gaafachuu qaba waan namni kan malee dogongoree maas walqixxeessuu dhufe akkas rabbi umrii adeeres rabbi jazaa kafaluu hayyee karaa gaafii itti aantuutti dabarrame inshaallah gaafii dhedheertuu malee gabaabduu malee beejaabi hayyee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tata kayaknya gavin kawa gavin dia kijitu. Saya begitu ketun. Ada mana saat wajin turun ada mana saat tanah wajin hati mana saat ini duran dalagang kamu. Malaka isi ini mana jarame. Mana sanammo bodo wal fami wal abani yoga wal fami duke. Isaan ammoo ijoollee walirraa qabanii gamta san ta'eef manichi immoo maqaa isaatiin jira. Inni manni kiyyaa jaa isheenis kiyyaa jetti maallaqa kiyyaan ijaaramee jetti atuu gaafa yeroo saniif atuu kiyyaa mana dhiisii jaa waan kana irratti wal dhabanii
akkam jettamme isin gaatini furmaata yoo nu laachuu dandeessan bakka tan addaan nu baasa. Ayyee khairii. Yoo gartee isiin biyya Suudii biyya Arabaa teessee biyyatti inni jiraatee maallaqa dalagdeetti gad argite akkasii. Gaafas mana ijaare maallaqa sana. Gaafa yoo gartee isiin dalagattee kan inni cabaa takka keessaan qabne inni nu maallaqa siichi eegee waan isiin dalagdeen manni kun yoo ijaarame manni kasiiti. Adaalaa shakka fi daalika. Cabaa takka irraan qabu maallaqa kanarraa waan takka irraan qabu. Mirgasaati. Lanna'uu dubartiin akka fedhe jaarsalatti sadaqachuu dandeessi, mana ijaarrachuu dandeessi, waa bitachuu dandeessi, waa gurguruu dandeessi. Waan kana hedduu irraa dubbachuu jira. Yoo kas taate na'am manni kasiiti. Maqaa isaatiin ta'us manni kasiitiif falmachuu dandeessi. Yoo isiin biyya Suudii teessee maallaqa itti gad ergitee maallaqa isiin ergituun san inni yoo inninis dalagaa maallaqa irra hidee dhugaa waliin qaban gusan. Innillee biyya dalagaa yoo maallaqa walirra hidee kayisiitii fi kasaatis walirra hidee yoo ijaaran manni gartee waliin qaban. San akkasi. Yoommoo maallaqa isiin dalagattee Suudii irraatti gad ergitee cabaa maallaqa cufa gartee kasiitiin yoo kajaaru taate maalla inni kasiiti. Gabaabduu wanni biraan jirtu. Buna dhaabuun maal qabaa jenna? Umaan qabu. Hayyee nama tokko akkanuma feesbuuk ol bahee jecha badaa namatti haratee nama arrabsu nama kanaa kanoo shayaan akkamiin ilaaltii jenna. Wallaahi nama kanaa gartee ka feesbuuk irratti illee ol bahee harkaanis barreessee nama arrabsu irra guddaa beektaa. Namni amma afaan nama arrabsuu dhiisee harki kunillee irraa gaafatamaa nama kanaa kana rabbi haa qajeelchu yooma jechuutu gaarii maaliif namni kun wallaalummaan isni gooti oduma jawuuti namni kun qaceela hedduu jira maaliif yaa ikhwaanii harki keenya kun takka takkatti waan gartee barreessu kana gaafa qiyaamaa irraa gaafatamna nama gartee jerjeree nama arrabsuus numa gorsaa isin wajji gartee beektaa nama wallaalaa tokko wajji wanni hin taatu. Numa gorsan abshir abba jetteetuma. Maashaallah farra dhiisaa jenni. Maashaallah gartee. Maashaallah sabboonaa keenya sabboontuu teenya irra jirtatti hubi jenni nama waan ajaa'iba sitti ta'u. Nama waan dhugaa haasa'urra nama arrabsu san irra daawwatan ammas. Nama san jala galanii jabaa dhufayyaa ta'e akkas ta'e sabboontu maashaallah jedhin. Namni kun jechuma isaanii kana fudhatee waan kana keessa wasanaa ba'a. Tun ammoo walaa taa'uun walaa ithmi walaa udwaanii jala seenuu oltu jettee. Wanni bar nama kana nama haasa'u kana dhuga sirri maarre maayyaa jedhanii oowwatti gallaksanii. Emotional goran namni kun gartee wallaalee waan fedha jaatu. Inni yoo darbaniif waa cufa. Kaan muuzoo ol darbaniif kaan inni mirqaanee gartee daangaa tarkaanfatu. Akkas nama godhinaa isi warra feesbuuk gubbaa kana. Waliin macheessinaaf fedha. Akkas. Bor waa'ee shiishaatii fi waa'ee shi'aa irraa nuuf yaadduu siin jenshee. Akkasuma amma yaadadde maashaallah ijoolleen teenyalleen isin eeggachuuf jirra ijoolleen garee irratti sheenee madarsinee ergee maaliif jira. Gareeniin eegala boru laazima ni waraaba. Boru tafsiraa fi wanni waraabeetiin aqiidaa fi tafsira waraabeetiin burqaa garee burqaa diin islaam dhabitti godha inshallah niin ergaaf kijibaa ta'uu jirra. Akkas obboleeyyan kun dhaamsa keessan biraan isinii akka isin dhageessanitti rabbi alaafisuu jaatu waa'ee godhaa fi karaa gaafii itti aantuu keena inshallah. الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاكم الله خيرا. وبيني وربسني ويجن. والله أوانتا كيسني أنجو OBNs أما فكينيا ONNs ولا شوفاو ميديا كون ميديا أفان كينيا دبتو ميديا كون فايدو ما كبوجرا ميديا دا يو كبانة سماتي بيتي بقول ينكي ميديا نهاية دماتو ميديا كنا كيسا خغرتي فايدا غرتي ميديا جمع شوفانو فايدا أمتا كينيا عندهم خبركلو نغرسيسو إجابنو سيغلي خطور بقولو نغرسيسو رغرتي OBNs وانا جايباتي أما الرواية بقولو يو ديبيس بقولو تورانو ديبيسو جرو جرانيسة بيجي بقولو ننجري جراويتي سيغلي سمار لنا أكاسي ربي غرتي أوني قولي مو يو ميديا نويد دماتي فايدمون هوكا بادا فايدمون هوكا أمتا خينياف فايدا كبا أكاسي دمينا غرتي ميديا انديدينا أكاسي توكو وني قولاني akasi dalagaan isaanii isaan arrabsitu isaan nama yu miidiyaas ta'e abbuma fedheewu dalagaan isaatu isa arrabsiti namuu seenaan isaanii galmooyti akkasi abba tola hojjete abba hamtu hojjete khatoltu hojjete toltuma isaa namni hamtu irra kaa'u danda'u nagarree rabbiin akkuma gartee muzabzabaa fi munaafiqaa fi cufa dafa'u jira nagartu rabbiin sigalee munaafiqaa fi kagartee ummata gurguruu fi daawaa cufa rabbiin akkuma dirree onni godhu jira akkasi tanaafuu inshallah waluma jaaladha walli onni godhu kakijibuus numa gorfannaa
أكس خلوقا يموت نقلتهم فنا الو الو ايه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سقليت يسجون الفوري ما قبا اتفق ايه السلام عليكم شيخنا اتفوفي ما شاء الله بقى جراتني سنين جاء ودي خير سنوي بيزي دا ما ركون جوبر باتي واي شيشا كفور بيجانا با كنا نمني بيجانا با جيبوني نمني بلسني نما بني ساتي دلغتي به بني ساتي سدو دانغلو سري دوغا نمني أجد نما جل جرو خديه بيجي تقولون ده خبكنا بقوم تلا أولو خديه نما جل جرو شيشا كمسيسو إيسو يو خديه ده جرو ما إذا تناور كتير بدا ونو كنا كبير تلالم كبير تلالم بي ورا بيجانا با هيك تومتا تدركا خنارة جوهانا بيشيشا كمسيسو سالي كناني كم كده كنا كنا مثال ما قرتي لما هكذا ما جرو كلكا मैं वहाँ का ना सो देखो कब ये सनी तो रात नहीं कब सुने मुट्ठी निशानी بريدة بيتا ये खराब की यार बुम्रे चाहे रही सो वल्लाई का नबा का है तो सब उनका रहा बुम्रे चाहे रही नबा देव तुरा दावा बता जितना बक्का मुट्ठी रे कुछ तरह करते वाई तरह क्रिस्ताना तो कुर्बान हो रहे थे पूजे पिंजरा जी पिंजरा इल्मुल्ले रार करते जी Tuga nanda betul pude di taruh muslimah atau pude di jiran juga ba. Apa kebetulan pude di rukuni, Rabbin kalau jenang bon, kita kata kita ada pude di. Nyata tuan nasi, Rabbin apa kerja kita ya? Wah tadi Rabbi lalu ungkasnya pakai nyamara menjadi kuli hiu untuk rawat ya kamu. Kita kapude, ini pude. Wan masa jera wan itu tu rawat ya, dah haju tu nak kita jira. جزاك الله Angkat segala tu baul fat, dah cuma berkata ni. dua me ba kana katiti wala tani haya tanti muslima to tutu la batta fajira oso tanti muslima ji tu kala kristana ba badun ga abo kono drum fude jira ilmo da dale jira ما شاء الله هاي لايف في رجل تامي سلاو لايف رجل سي لا رجل ابر تاتي ايه تاتي انين دي بسلاتشوتي ايه ان شاء الله إخواني تقرتي شيشة برو من راسه يطول مان تشيشة برو يو قرتي ولين ركوتنا اللي دوغا روان جي بليس خينيا ميدو بيدنا فاقيسي لالي جي دوغا فاقيسيني لالي أكمالي قرتي خطر دبين دوبليان كينيا قرتي بيا ربا جران أجاجت تخنا ما داميس قرتي تدو يدو قبسي سفاية چوني ملا أبا منادس قبسي سجاني نجتين وانت كبيخا دوبا وانت كبيخا اسني غن دنيا تنرى واني دفتن مثلا فكينيا تكانا منكن ربين كينيا سبحانه وتعالى صلاة تايمي دنا صلاة ننجي تني ما دام جلا دستي غرو جرتن ابدني ويتأذان تكا صلاة تني نبيتني ويتأذان نبيتني مبيتن خبيخو اللي نجرى جرات نجرى اللي خغرتي يرون كيزي كيسي أجمد دلقا دابي ديمتي صلاة dubartiinis dhiirtiinis garuu irra guddaa yoo akkasin ni jira jenne ni kijibna rabbii subhaanahu wa ta'ala nuu kana uumeeti dirqama nurra kaaye yeroo wajji gartee salaata wanni kun akkana haraami eeggadhaa jee dhugamaa amma gartee namni biyya gartee namaa dhaqee mana namaa dalagu daleeyduunis daangaa qabdi obboleeyyan kiyya ati waan takka yoo gartee dubbii rabbii tana laaltee tarabbii dura durfama akkamitti rabbii dura durfamti yoo jette abbuma fedhe maadaamii fi tama fedhe nabi bichoomanaatiinu wanni kun akkanaa wanni kun haraami shari'aan gartee dhorkiti awwaan kanan god yoo jetteen namni kun yoo daransi jaalate malee sin ari'u beekadhu yoo ati dhugumaan gartee tarabbii tana qabatte tarabbii tana yoo qabatte maaliif annaani man taraka lillaahi shay'an أوده ربين وانغرتي وانت كربي يجي وديفتي درنسي يجيرا تنا أو ربي برورتي كجولة الرادو بنا شيشارات وليتي ليه برورادو بن تاني مو تغرتي تلما دا تو بليس يجو
dubbii gartee nama garteen tala kiristaanaa takka ta naamusa qabdu ta adaba qabdu ta fireendiin beene ta waan takka hin beene ta nagayaan fuudhe ilmoos wajjin qabaa ni kaayaa sheekha ta jettu waan kana beeytaa yoo jaarsi kun irra paawara qabaatee diin isaa jabeeffatee ilmaan isaa kana diin barsiisee fakkeenyaa abbaan quraana qaraayisa ijoollee ni qaraayisa haadhaa cherchii geessa moo inni masgiida geessa yaa obboleeyyan bar jaarsummaan fuudhu kunuu dura amantii isaa irratti paawara ni qaba amantii isaa qacoolloon ni beeka yoo amantii isaa qacoolloon beeka ijoollee isaa tana qajeelchee quraanatti qaree hanga ijoolleen tunuu haadhatti daawaa gootu goosisuu ni danda'a obboleessoo nuti fiifuu biizii ilmaan keenya qaraayisuu qabna idan tanaafuu achitti horofatti akka hin laaqamne nuti akka horofatti hin laaqamne dubbiin hedduu khaxara dubbiin hedduu khaxara wallaahi dubbii kana laaftuu laalanii miti faranjittii takka bareedduu takka laaltee intala nasaaraa takka bareedduu takka tagartee isii laaltee gartee lafa laalle bareedduudha tuni gartee jettee fuutee akka gartee na laaqamne akka hin banneenna akkas yoo fuutees jabeeffadhuuti ilmaan keetirratti akka malee irra jabaadhu. Ayyee nuti isheenii tan deebisaa jiru hundaafuu nama gaafateef deebisaa jiranii malee namuutu waan deebitu tana gaafii gaafatamtuu fi deebisaas ta'e akka daawwitii keessatti ilaala. Wani takka gizee himamtu nama tokkoof deebisaan deebiti malee nama hedduudhaaf barnoonni irraa fudhatama nama hundaatu akka daawwitii keessa seenee keessatti ilaala. Abalu wanni jaamu takka illee nuun jirtu. Namoonni dalagaa akkanaa qaban hundinuu isaaniif daawwitii. Akkasii. Bar dubbiin akkuma gartee Ameerikaatti gaaf tokko. Akka nu himanitti obboleessa keenya tokko nu hime qiyyaan yahudaadhaa kaampaanii qabaa waan jeen dhiira nam sadii moo lama nam sadii isaan areeda gurguddaa qaban isaan jufti waan jeen borurraa eegaltanii yoo areeda naannee dalagaa tiyyatanan seentanii jeen areeda kana yoo naannee dalagaa tiyyan seentan tokko waan jee abadan hin haadu jee deemaa gaa jeen boru namichi haadee dalagaatti fufaa kan haadiin achumaan deebi'aa jeen jari lama haadee dhufe kaan odoon haadiin dhufe kaosoon haadiin dhufe dalagaa naqee haadee san deemaa galaa jeen laalaa billaa aleekum warra haadee san ulaarraa deebise deemaa jeen isin islaamummaa isin qabdanii amantii teessan illee jabeessitanii muzabzaba jeen boo isin laa ilaahaa ulaa'i walaa ilaahaa ulaa'i muzabzabiina beeyna daalika xawal waallee sigalee maaliif anaan amantii tee qabatteen qabattu Giziyaas dhufte ummata kana taata achi deetu kan taata. Zulwajayni taate jechuudha. Kaareeda naadini yoo na ariides na anuma ari'u malee jee dhufe ati deem dalagaatee oofadhu jeen. Dalagaatee oofadhu jeen. Ikhwaani yoo isin tarabbii qabattanii wallaahi maadaamii mi abbaan fedhee ija guutuun isin laaluu hin danda'u yoo isin sodaa rabbii qabaattanii amantii teessan jabeesstan buruja keessan hin danda'an. Walaakin taataaree akkasati. Naamusa kee eeggattee إجابة خيري زفتة مال تاتة إيمان أنجباتة ونت والله ما دامي أبام فدي إجا قوتو سلالون دندو مال فنان نما ربي صداتو مخلوقني صدات أتيو ربي خي صدات مخلوقني سي صدات أتيو مو ربي صدات نصدق ربي كمان مخلوق ما صدات أكستو بيخ خلاص وما تدبين تناعش وني رد ديبو تكنجرتو فولرت في النيسي فولر نما بهو مال الرأي كردرم مالا جنگا وري خينا يقول دكتورة تكوتو يو تكفولة في النيسي كمالي في دواء غوتي دواء في غوتي دبدي يو داوان جين هيرو مي جين تدكتوراتي ني مجر وانا اللي اركرا سنو ما دكتورن كينيا لنا كسمو جان هيرو مي جين يو غزيرو متي كجرترا دبم بابا أكا خطابة دواء دكتورون خينيا بريسان كيس جروتو حب الشباب جنين مقمساتو حب الشباب جنين فري درما جنين سري نسخنا نجتو أكاسي مال فنان المقيم الجوزي اللي نرادوبته بيتا بشان منيين كون بشان كون يوسر رامبانه ديرتنا اللي غري نسخران سابيتا بدا بشان كون المقيم الجوزي رادوبته نمني ويتفوده ilmi dardara abbaa if gubballa la nagarre buucaan da'uu fedha abbaa yoon fuuse oo jaarsuma kana jaa intalti dubraalleen so guddatti naquun maalonni godhuun quritaan cabsuun maaluma isaa dullattummaan tun nayaamaa oolteetti wayita fuudha heeruma geesse wayita heeruma geesse dofaniin kanneen kadardaraa boqqolloo guyyatti mataa 50 40 nyaataa
سنقبا يوم فوزيسين دردردنو انت قاشي خمادي خدوري خما كن فايدان خما كسيت تكفودا أكش تنافو تكو خطر بشايونا ما خيسة توري هم على جاي ابن قيم الجوزين دكتور أبيخ عالم قدا أكزا دردرة كتر سنة ما نقدر تبيخ أكزيسا يوغا موجي قيسة قرتي ملا خدوري توري فورا خدور فورا درنا فتو دردرة زين جابر كدردرة دوري يولال هاي مي خرجا في تانتو جينا هوندا إن شاء الله نما في نيزني تجير هوندا وربي أفيسو خفولا فلوس أفوزيسو تيرون بربادو ربي أخنو أكسي إن شاء الله واليا هاي غافي تانتو جينا إن شاء الله هوندا فو عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ غافين كي ينمني همين ولا بتوكو هاج أرارمتي دلقا إساء الفود أم توجد أني أجي أنا متأتي تكا ولا بي بالريتي هندي نواكت إرجسني أنا في سيمبا ولا منوس ولا بانجرو أدفعان إذا لما قلتي أنا أكملت إسي إيزو دندا إسي أركون دنداو أكملت يورو إيسيف أكملت كوباك يا ربي فتش إيسيف يوجد إيفمتي في ربي نرى تقبلا إسا لما فا وانتو ربي فتش يونا ما ليسان ربي بياجا ما جسا ربي فتش إيفتل سيكا فلا إن كان كل سيكا فلا جدا إرجع أني سيدي سكي أكملنا كفلا إذا كان أدانا باسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله قافين بليتنيا دوغادا بليتي يتكا قبينيا مالك خنيفيتين نواكتين ديدي إسيلين كاتي خوتي سواسنتين دبسون توري أما ميكامي يو وان كانت إيسيفو ما شاء الله يو غرتي قبينيا غرتي سن أبوان إسني غديف يو ماتيتي ربي سبحانه وتعالى أتلين بدي غرتي دليد ربي سيف ديس وايدو سيديس ربي سبحانه وتعالى ربي أنو غفور رحيم أنو إرنا ما غوتا إسمانا ما رن كن نجا بر ربي سبحانه وتعالى أكس تنافو ربي سبحانه وتعالى وايدو بدي تنيرن وغوتا أكس انت لتك أبان قربا دي أبان نخايو الرابوسي علمي أباساني يو فودي أكم أستاذ سيقلتي البنو انت لتك أبان قربا دي ما جد انت لتك أبان قربا دي أبان نخايو الرابوسي أبان قربا كن المساديني خياني أنا ما قلت البنو هلوا ما نردي بي غافدو غافين تنقل لي غافي تانتو جينا إن شاء الله وندافو الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافي كبار كافنتي لما واي صلاة تيف سومراتي قويا ويتاتاتي في قويا ذني ولدت بني يتي بليتين تاني تاماسا ايو انسوما ذني ولد بني ايوج مش عارف وصلنا كزيت تاما غافي وبليتي تي تمام لغاتت غام ودارتي ذني ولد بني جرا يون يسيف غرسيتي ربين دي هوناني غدا هيوان جو اسيف غدا ربي سبحانه وتعالى سيف ديس زني وتي بدي قبينياس ديفتي ها زني ولي بدمله قبينيا ديفني قبينيا لني ديفتي في ديسيف قبينياس ديفتي في اذني غوتي في زني زني سي يو ديفتي ربي سبحانه وتعالى يسير بكبوته وان دبدوفي وان دبديفچا حقني يسيخون حقني غرتي يسير رقب دغون يون تون قبري سنتو سندي سوف ربي سيغلا يو يسين ديفتي مله النفس المؤمن متعلقه بالدين جان نسبين مؤمنة لكيدا رراتي جرتي قبرنا من نجيان نشيس أكنا ما نياته تنافو يسيني ديفتيف وبليتي زيتيف زني زين لين رغوتيف ربي الله سبحانه وتعالى دي سافا جوا ما شاء الله نائب جمع أهلا ومرحبا بقنا جاي نفتن أيه قافين وبليتي ناكس فينا وبليان كينيا هدون كيسان قافي قافنا يتني قافتشا جرتن ورين قافي قافتشو بربادن خرجري دا ديمتني تشين قافتشو ني دنديسن سنين جچا تورس دورا سماس غنالله سنمي سنين جنا هدو بريفما ديرايو تاتي دبسون نخناس نتل فاتا اسيله قافي سلا قافتم تسنا كلمه در دي بتني ان قافتمني حقاتي تا اتيان تملي لا لچا كس 7 يرون ولين نفور جدّي ليفهم نوجوتن يوغا في بربادن خرجري سندن أيه نمي ثورة يتمه هلا لو مبروك إندا وليه تاتي ولا جون دينو مبروك إن دارك إندا ولي ناتي يو دولو بربادن خردي قطة دعواتي كمتي عصا خيسان جواب سا خيسابا
أكس هي قافي تانتو تركان فن إن شاء الله ما توري جلدي قافي لما فعل namni tokko ani maqaan kuni maqaan kiyya Aashadha maqaa biraatiin yookiin immoo maqaa obboleettiyaatiin Zamzam yoo jedhee karaa biraatitti jijjiiradhee ittiin dalage maal qabdi dilii sheekoleen biraa maqaa namaa qayyaruun diliidha jedhan isinuu maalitti ilaaltan laata akkana jedha jazaakumullahu khairan gaafinti yalleetanuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh namni tokko yoo gartee maqaan isii yookaan Aishaa ta'ee maqaa obboleettii Zamzamitti amma Faaxumatti yoo kadalagattu taate maqaa saniin maal qabaadha maqaa kun gartee fi fuula faguutee jira maqaan gartee aslan silaa shari'aan dhoorkitee gartee haraam goote maqaa abbaa keetii jijjiiru maqaa abbaa keetii jijjiiru maqaa namaatiin maqaa obboleettii teetiitiin maaliif yaamamuu feeteeti shira jira beektaa sigalee maaliif yaamamuu feete yoo inni kun gartee waan jiru adda baasa maal fanaan dubbii odoo addan baafne waan gartee sheekottiin isinin jette ta sheekottiin isinin jette san sirriitti gartee nu himaa akkasitti gartee adda baasa maaliif barbaachise maqaa namaa kanaa wanni jechuu maqaa namaa kanaan gartee namni waa hedduu dalaga waa hedduu dalaga maqaa namaatiin dalaguun hin ta'u waan kana odoo addan baafne isin himuu hin dandeenyu illeen ayye hello السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. جاهزين كذا شيخ. قافدو. يرون من إجرا ودي سكن إجرا ودي يرون الدبر يرون الدبر تسوتين كمان كتير تومن هيك تومن فاين إيرك فاين جتاني كامت عرباني تومن ثلاثة من جانا تومن هي سنة كم تدارا. نونغل. मेरा देवी misalnya sama yang dura rawa dia kita itu amma ni so mana saya do design amma edin design rawa dia kita ada amma yang ada berita sang kaman dikatin yang salam tadi yang rabatan dia so teman kantor dikatin so mana dia dulu cembo dah kamu dikadu hirabaati saa hirabaa duratti dhiinis irra dhaabbate saa hirabaa duratti dhiinis irra dhaabbateemi azaan soomana immoo hidhattee jirta akkasimi odoon azaan odoo subiisittiin azaanin odoo qaaman dhiqatini soomana hiraabbattee jirta akkasimi ni dandeessa qaama kee dhiqattee subii tee salaattaa jechuudha akkas ayya dandeessa ayya bilayyan keenya sagantaan teenyalleen akka waan dheerattee fakkaatti kanaaf yoo rabbii keenya nu laaffisee guyyaa tokkoon waan qabnu hunda dadhabannee deemurra yoo walitti deddeebinee guyyaa guyyatti maaliif jennaa wanni takka yoo namatti heddummaattillee ta qabatanii fi ta dhiisan nama wallaalchiftii saniifuu insha allahu ta'ala hedduu warri maqaa jijjiirratan kun ajaa'iba waan namatti ta'u warreen feesbuuk irratti waan hin taane barreessu haa ta'u kan maxxansan haa ta'u kan nama arrabsaniis haa ta'u kan gochaa adda addaatii fi jechoota adda addaa fayyadaman warra maqaa jijjiirratanidha maqaan isaa olaaltee oda ja'a maal jaa hin beektu maquma isaatu jechuudha yoo fedhes maqaa nama biraa baafate waan fedhee hojjeta maqaa kiyyalan beekan jeetti rabbiin ammoo isa beekaa aalimu sirri rabbiin jechuudha waan takka illee tasiilaa dhokattu hin jirtu jedhoo ayyeetti hubate simbaanunne وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولنفود أيته قباسي التوف جزاك الله خيرا شيخ دولتين دلان نيلا خاصة لكي نيون دولة تلفون نقولوا أنا سرك جرا أستاذ أنا سرك جرا
ما جتني يو تلفون ده غورتي ملي تلفون نغي يلا ما لا تشوفنو توكو استاذ ناس برجر أكسي بليان كينيا إن شاء الله تعالى يجراني ديبني ولا قرّا هم دخيناه بر قافي أداتك قافة تراني مقرسا حسن جزاك الله خيرا أبشر قنا داف يربي خينيان تاتي ديو تنفر راجو فجر ربيتا بالبلا الرمال فافوني ملي بالبلا إن شاء الله قافين تنسلا داركتي خرا سيراتين قافة تمتي هدو نبرا جرا تأسراتي في تبالبلا تنا خاصون هدو تنكنو برا ترتو تأسرتي قنا داف يربي خينيان تاتي تأسرات دبي فنوس نديفنا چل جتني دقاي فتن بريفمنو بريسو ديفتني كومنتي بايسو ديفتني چل جتني سگنتا دقاي فتن قنا أكسي أولي قلو قنا ما سوقا شيخ وردفتن نمال لا نمني شيخ دقاي فتنم تكو في لميو تاتي ملي إره هدو وهم بريسو جرايفو يفو يا دبرات في يا دبرات هاري هاري بريسو جروان تيف وان شيء ناسو جرو سرتين دقاي فتو وري دوغاران سگنتا نتيغرتي أسر رادا برسنوتا نهردو في غره دوبات إنه في غافيس غافتي مال جشو جرو ورا غره رت سگنتا دور رقم تو تكا ورا يوتيوب كاي سيني دقاي فتو إسان كوف ورا مو فيسبوك بان نجلا جرتن دقاي فتو تين جرتن جشو سنتان دقاي فتو جرتن غرامتي غري قلبي تو غرمله غري غرامتي جنو من خين قلبي دان خربرا جرتن مالين بريسا مالين مال جا مالين جا جرتن 7 سنيف غافين الدوان قدون سنجله ترو ملا ما جعل الله لرجل في قلبي من جوفين ربي قلبي لمن ممكن تكما قبل له الو 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 اي وعليكم السلام ورحمة الله اتفقوا في قبل بس خير وخيرات Kubi kan harga seperti fudate. Namne kini berdua itu surat kalau saya dia kasih hasil dek kuma fudate. Apa berdua itu suni, yani ini betul laman jiru. Aye mereka mete. Harga toko seperti itu kubi harga seperti itu kuma seperti fudate. Aye. Hanga diam teel jechu. وبيت أنا وش يقال تملي أن واسيم بيخون أنقل تجار كان أيه شيء أصيب قلتي مت أيه سرت كذا كيف تقولين ده إتيو حركتك هو تدني تقول ما هو هذا شيء أبدا رد من نما تقول أبلغتي تيجي حتى فهم الخدشاني كان كلها تدين دي حركة أبو كنامات تسيني دي حركة الدنيا ما تدين دي بيتن إلى علامات تسيني وليجلا وأنكي إنما خرجوا هم يقولون كذا أيه ربي الله بس نمتكتير إذا يمتكن أمور نمو متجلانو مع الله عن كتو إذا وانا يمتكن ملي وكما جيتني يخرجوا أنا ما كأشي تكلم قبل ونحن عرفنا الركعات يجينا ما قبل يجي نقرر ومني فتاتي ناسي بوالله الله ورر أقول أن بيتو ورر أقول تبيتو نوشة تكوني بيتي أصلا ودشان كذا نوشة تكوني بيتي حركة الدم ما كذا نوشة تكوني بيتي لكن كان بيتو سجن خلني خلني بيني خبيتو خنجين خبيتو أخنتو خبيتو أخنتو خان اللي صدقة عنيت ورر بيتو فكنجين أكس في الراباسيين يعني أكس هكذا ما في الرجال شو قلت ورر بيتو سني فكنجين أيه أيه بلدين تاني فتاة أنا اللي أنت نات تبراني هذا الشيء سيت أنا يدرب بديتين كانت دان شيخ بلدي تجي تكاوان جتوقع مثلا جوال فكات ثم لقى منا بانكي بيجتي والرافير بودا هم جيدا مشان ما لقى بيجتين ناتشو هنگا سكر غني ما لقى خنيته ناخايا تين نمان ما ليني خايا مي توري ورين فرن نيتشي دولتي غافنا نونغي ثم باينان فرنا ديبسا بانكي براتين كاداتي ما لقى سير رافودت eega isin irraa fudhatte booda malee dhaqee warra warri fudhatan
isin maallaqa sii deeffattee jirti warri isaanii immoo maallaqa fudhatanii jiran jechuudha. Ayyee. Dubbiin tun akkamii maallaqni huwwee inni irratti haadha amma isin kasii deeffatte ka duraan manni baankii ergee ka jiru isin ifattee naa deebisaan namnummaan duraan ergee san deebisee na fakkaata maallaqni immoo ogee bakka eegee isin kasii fudhattee warra sanii kan nu qabdi deebisuuf qabdi jechuudha. Deebisuuf qabdi. Ayyee obboleeyyan keenya inshaallahu ta'aalaa yoo jiraannee deebinee wal agarra warra jiraatee jiru irratti wal harkee wal barsiifatee waan baratee itti hojjetee waliin milkaa'uu rabbi nu haa taasisu akkuma irraa amrii diiniif caayaa takkatti bakka takkatti fageenya irraa waliin nu qabe kana zaataanis wal biratti handhuura oromiyaa magaalaa finfinnee irratti bilisummaadhaan hunda keenya ka gabrummaan biyyaa yaafte kana rabbi waliin nu haa qabu yoo asii waliin gartan jee akkuma amma obbo Duulaa fi manguddoon isaa jirtu kana dubbiin kataatu taate warra gaaddisaa rishii wajjin dhaabbatu rabbi nu haa godhu akkasii hoggaantu ni qaananne saaree bilbilli dhufa meetti fufa akkasii obboleeyyan kee bakka nagee walitti dhaammanna inshaallahu ta'aalaa yoo jiraanne wal garraa wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi anjabdee lubbuuteen dhumoo lubbuun meeqa duute citaarroo bandorkuu mana gubbaa guute silaa kaatee firraa mana gubbaa buute sa'ellaa duraanoo maqumatti fuute matumaa si jira homoo malee maqaan duute maal wanne dhuun goote meenu dhiifte anjabbii yaa rabbii yaa rabbii anjabbii firraa eegamu akkasii dubbii amma gaddufte tana sheef doosh ammaa midur irraa dubbatee ture yaa mana maa dhimmiftee jeen manni eenyu ni beeytanii obbo Diyootee isan tana mana maa dhimmifte ani mana jettee nu sossobaa turte manni obbo Diyoo qofaa mi qabadhoo warri biraatis hedduudha kanuu isinii jiran hunjuu walaakin hin jiran ni jiran fakkaatan malee nuu jiraan hunjaan hin jiran obbo Diyoolleen isiniif jirreetti hin jirtu yaa mana maa dhimmifte ani mana jettee nu sossobaa turte maalirraa si biraan hancabbiin nu buutee jeen hancabbiin rasaasaa agaazii kana qabadhoo hancabbiin nu buutee lubbuu meeqa duutee jeen citaan rooban dhorku mana gubbaa buutee osoo kaateef irraa mana gubbaa buutee jeen obbo Diyoo akka isiin faayidaa takkan agarree mana citaa akka isiin taate amma dubbiin adda nu baatee jirti yoo dur gaafanni kana joddabuu baattellee akkasii dhiirtii waan irra dhufu kana dur irraa sooyitee turte isin ammoo ammaan tana obbo Duulaa arrabsinuu haraamni qabdi jettanii sheeka gaafachuu jirtan sheeriin agarree naatu harkee akkasii isin waa hundaafuu numa qophaa'ame san jaarsi kamalee nu godhe dhiisa jaarsi nu ganee jira waa hundaafuu isin jabaadha haraa nu godhe